Pozdrav svima ljudi, ovo 100% niste očekivali da snimim, ali jesam. Samo prije klip ostavite like i sub i ajmo da krenemo sada. Samo da vam kažem, danas ću da čitam vaše komentare. Idemo! I ljudi, evo ga prvi komentar, to je Nemanja Lalović, moj drugi škole. On je napisao, igraj novi Five Nights at Freddy's, please, svi ga igraju. Ja mislim na telefon da ne može taj Five Nights at Freddy's Sister Location. Ne može, ja mislim, ja pišite u komentarima. U stvari tražio sam i ne može. Tako da Nemanja stvarno izvini, ali ne može. Idemo na drugi komentar. I evo ga ljudi, novi komentar. Alo, gde je novi Five Nights at Freddy's? Znači, opet je tu Nemanja napisao. Tako da Nemanja, ako gledaš ovaj klip, ne postoji na mobitelu, jedino na onaj najjači, sigurno na iPhone 7 postoji Five Nights at Freddy's Sister Location, tako da, neću ga snimam, bratski. Aj, idemo na sljedeći komentar. I ljudi, evo ga, treći komentar, i to je Bad Channel. On je rekao, dobro je, hvala ti puno Bad Channel, znači, vidimo da sam ti se, evo, ako gledaš ovo Bad Channel, znaj da sam ti se subscribe-ovao na kanal. Ako nije problem, subscribe-uj mi se ti na moj. I hvala što si napisao u komentaru, dobro je. Idemo na sljedeći komentar. I ljudi, evo ga, četvrti komentar, a to je ha ha ha. Gamer 4 Life, sigurno se puno smija. Ja mislim da ovaj pozitivan komentar, tako da hvala što si napisao ha ha ha. Inače ljudi, Gamer 4 Life mi je isto drugi škole, tako da hvala što si napisao ha 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 ha. Idemo na sljedeći komentar. I evo ga sljedeći komentar. Ljuti smiley, smiley koji plače, smiley koji je umoran i smiley koji mu je život dosadio. Nemam pojma što ti znači ovaj komentar, ali stvarno je sjeban. Idemo na sljedeći komentar. I ljudi, evo ga sljedeći komentar. Snimaj Nova 3, smanji malo zvuk. Ja mislim da sam u pitanju odgovor rekao da moj telefon nema dovoljno spoljašnje memorije za Nova 3, pa tako nema Nove 3 na moj kanal. Gamer 4 Live, ljudi, hvala vam što ga podržavate. Evo daću ti srčić na ovaj komentar. Znači, sada ovo SDF, smanji zvuk, ok? RRG45, smanji zvuk, inače si dobar. Thanks, evo tebi srce, ZZZ, nemam pojma što to znači, evo ti, opa, top! Hvala, evo tebi srce. I ljudi, idemo na sljedeći komentar. Evo ga sljedeći komentar. What? Izvinite ljudi, to je bio kum. Evo ga sljedeći komentar. Leo's man. Smiley koji se smije. Ja mislim da je pozitivan, tako da evo ti srce. Idemo na sljedeći komentar. I evo ga sljedeći komentar, a to je snimaj svaki dan klipove i snimaj Nova 3. Snimat ću svaki dan klipove, a Novu 3... O, izvinite ljudi. Znači, ne mogu zbog strašne memorije. Mario Gamer, to je moj kum. Dobar klip, dobro igraš, lololo, haha. Daću tebi srce i tebi. Baj se sub na kanal moj, okej. Ja sam Arena 2 i post, bravo Nemanja. Evo sub, ali svaki dan klipove. Ljudi! Evo sub, okej. Snimaj Nova 3 svaki dan. Ja neću, brate. Spoljašnja memorija. Idemo na sljedeći komentar. I ljudi, evo ga novi komentar, lagao. Kosta, shvati da nisam lagao. To je bilo jedno ljudi na kraju kad sam uspio. Ali nisam lagao ljudi, verujte mi. Jednako Kosta je moj drugi škole. Ja, idemo na sljedeći komentar. I ljudi, evo ga novi komentar, snimi malo bolje. Ok, trudim se da snimim malo bolje preko laptopa. I idemo na sljedeći komentar. Ok, evo ga najmanji komentar, hashtag eto srce. Idemo na sljedeći komentar. Evo ga sljedeći komentar, najmanji OMG. Lol, ja sam napisao lol.
Baca like ako ti je cool igrica. I ljudi, to je to za ove komentare. Ako vam nije problem, subajte se na... Samo sekund. Ako nije problem, ljudi, subscribeujte se na Mario Gamer. Sad ću vam pokazat kako da ukucate ovako. Mario Gamer 28. I ovo je ta crna slika, ljudi moji. I subajte se na njegov kanal. I ljudi, također subscribeujte se na Klim Majonez. To je ovaj kanal, znači snima na engleskom. Subajte se na taj kanal. I ljudi, subscribeujte se na kanal Nemanja Lalović činala. Moram ja da mu subscribeujem, vidi nisam. Idemo dalje. I također subscribeujte se na ovaj kanal Gamer 4 Life. I to je to, ljudi, nadam se da svidio ovaj klip. Ako jeste, bacite like, share, sub. I ljudi, također se subscribeujte na Costa Gaming Channel. KGC. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, ostavite like, share, sub.